Assalamu alaikum musulman kardeşlerimiz. Hayırlı gün, kadirli konuklarımız. Bugün bir bereketli şairinde Başkır din ehli, işan, yemeğet işmekeri, mağrifetsi, Nakşibendiye tarikatı şeyhi, yediksilik itekçilerinin biri, halkta evliye hem tabip bularak Bildeli Zeynullah Habibullahlı Resulüf'ten yaktı ruhuna bağışlangan Oluğ Sarıgay yıldı. Altı boğatlıq tarixi yerligi bulgan Şıgayavlı Allah'tan nasip kılgan en huzur yerderi bularaktır. Oşu toprak Allah-u Teala'nın Zeynullah işan mücevir hadret köp izgilerin tartıp turgan. Şuluk vakitte Raul Bikbay, Timur Yusupov, Mustay Kerim Hımak halk şairlerine eser huvbıddı tatıtkan. Oşuluk toprak mehşur Kuraysılarıbı, Abdülgafi Halfidinov'tı, Muhammed Tulibayev'tı, Sovetler Soyuzu Giroyu Şahi Amalidinov'tı hem başka kurilikli kişilerde öttürgen. 7 yıl satın udып, rayonda raşa kilgen musulman kardeşleribizdi, gaziz memleketi sikterin udып kilgen ziyalılarыбызды, şair hem yadosularыбызды, rayonubыздың gitekseligin hem cümle yurt halkın, zihni kingdin, hüden tınlarga, fikirin tüynerge, kilesek boğun hakkında xəstərlik kıldırga kuruşturur üsün, izgi niyette yığılgan ilmi konferensiyаны asık tip ilan edebilir. Konferensiyala katnaşıcıları tebrikler üçün sahnege Şıgayol Sovet'i, Avul Bilemehe Başlığı Halim Yoldaşoğlu Galiyastanov'tı, Bilaret Rayonu Munisipal Rayon Hakimiyeti Başlığı'nın birisi orunbatırı, İlgir Safıyoğlu Tilavbayev'tı, hem yayınga Fatiha Birirüsün Şıgayol Akakalı, Muhammed Osmanoğlu Tulibayev'tı sakırabıdır, rahim eteler. Hürmetli konaklar, hürmetli ilmi konferensiyalar, katnaşıcılar, bugün bizim bek motor hem
әһәмиятле сара. Без унаға бигрәк тә куанабыз, чөнки мине бигрәк тә куандырды шуны сараны бәләкәй генә буларның башлап ебәрүе, шундай матур итеп укулары күңелгә үтеп инеп, шундай хистәр уятты инде күңелдә. Һәм димәк, был конференция үзенең максатына ирешәсәк, һәм әлеге вакытта бит безнең дөрес тәрбия бирү, халыкка yetkерү бик мөһим булып тора. Һәм Зәйнулла Ишан Рәсүлев безнең башкорт халкының бөек улы, уның хезмәтләрен халык арасында тарату артабанда ул бик зур әһәмияткә ия. Һәм ошо конференцияларга катнашучыларга уңыштар теләйбез. Рәхмәт. Ассаламу алейкум, хөрмәтле әмәгать. Безнең барыбызны ла бүген Зәйнулла Ишан Рәсүлевтең рухы берләштерде. Әйтергә кирәк, хузур Башкортстаныбызның хәзерге Uşaklar районында туган шәхес. Ул Башкортстаныбызның сиктәреннән сыгып, бөтен Россия буенча үзенең исемен мәңгеләштерде. Уның исемендәге мәчетләр Дагыстанда да бар. Уның исемен Мәскәүдә дә, Татарстанда да, хәзерге Россия Федерациясының башка субъектларында да бик һәйбәт бәләләр. Уның рухына багышлап төрле саралар үтә, Рәсүлев укулары үтә. Һәм моны бүген иншалла, моны ошо яңа ел башланып торган вакытта безнең үзебезнең Белорет районында ошо Зәйнулла Ишан Рәсүлевтең рухына багышлап без гыйльме-гамәли конференция үткәрәбез. Минем уемча, был изге сара гомумән безнең районыбыздан социаль-икътисади хәлен артабанда яхшыртуга, безнең калабызда, безнең районыбызда яшәгән халыктан барлык төрле милләт халкының көнкүрешен, хаулыгын артабанда ныгытырга, яхшыртырга яңа асыш, яңа юнәлеш бирер дигән өметтә калам инде. Зәйнулла Ишан Рәсүлевтән мәрхүмена моны булуына, бакайлыкка күсүенә 103 ел. Шулай булса, ул моны үзенең моны рухы менән безнең халкыбызды, безнең милләтебезне, безнең республикабызны хаклап, яклап, ярдәм итеп, күз куәт биреп тора. Моны шуның өчен үземнең исемемдән безнең Калага Белорет районы башкортлары курултайы исеменнән ошо гыйльме-гамәли конференцияны үткәргән, оештырган, ошонда чыгыш ясап, ошонда утырган барлык үзебезнең җәмәгатькә исәнлек, хаулык теләйм. Бәхет, рәфкать, шатлык, куаныштан насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Кадерле дин кардәшләр, моны безнең авылга ла алхамдулла шөкер, килеп итте кунактар, кырдан, ерактан бөтәле Зәйнулла Ишан рухында тәрбияләнгән кешеләрне, бик әйбәт балалар, сыгышанлар. Алла Тәгалә ошо изге яланы үтә балаларга кырдан килгәндер, иманын кайтып алһын, Алла Тәгалә безгә ризалык бирһен. Ошо дин әһелләренә багышлап аят дуга укыйк, Алла Тәгалә кабул итсен. Амин. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. Ихдина сираtal мустaqим. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khusuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yerde, göklerde, kök isimlerin, tercüklerde yoktan bari tözse, Allah subhanahu wa ta'ala maqtaları ve hametlerini boşlayıp, barlığın peygamberlerge maqtaları ve hametlerini şularga bağışlayıp, peygamberlerin sultanı, Allah Teala'nın hükümlü peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhşarıflarına bağışlayıp, başka din ellerine, udibizin, Urxımın yürütüsü bizim ustazlığı Zeynel Oluşan Hıdat ruhşarına bağışlayıp, şahsiden bizim yaktaşımız Şavul'da, onun yeğeni, onun devam ettirisi, şahsiden Hıdat ruhşarına bağışlayıp, Altay eserlerine, Allah Teala kabul etsin. O şey ilkişlere devam etti Allah bir ha, dinimiz küseyhin, İslam dinine artın Allah bir ha, milletimizge iminsilikleyin. Amin. Amin. Fatihallahu kul melikul hakul la ilaha illallah huve rabbul arşil kerim. Ya meyyatu ma'ala ilahena harada burhana. له به فإنما خصابه غنده ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وخير الراحمين برحمتك يا أرحم الله أكبر لا تقبل برحمتك. Evet. Orunlarına kavga